Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Ya, alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan. Karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadisna nabita tapi hadis qudsi. Ya sangi hadis qudsi Bu. Langsung puluk kupong Allah Ta'ala laku nabita. Jadi teksnya dari Nabi, tapi itu makna langsung dari Allah. Tania kurang, tania. Tapi langsung puluk kupong Allah Ta'ala. Ya sangi hadis qudsi. Maka dari pong Allah Ta'ala, abshiru haza rabbukum kada fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantazirun ukhra. Maka dari pong Allah Ta'ala napodangi malaikatnya. Sebenarnya ya hadis perlu juga jelaskan. Maka dari sahabat engkanang kawattu nabita tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaride si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaride si bawa isah tudangi sahabat tajang ni waktu sampajang isah. Mandari kapan ngidi makotoro di? Iya, oraki masam pajam mengaridi deta rewa. Jadi angkat tahu rewa, angkat tahu boleh. Jadi angkat tahu permasam pajam mengaridi mak de inlo bolana kah? Angkat tahu nasa sahabat napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi temasu boleh bolana, pak bolana nabi tepada ya. Benerin nama sigi nonroy, jadi kau tamai masui boleh bolana langsung tamu masigi Jadi masuk nabi ta boleh bolana nalilingi pakaian nalipana nasabari tita capa utuna maperi-peri nabi ta maka dia korohan desa tak pose-pose nabi ta agi jero sanidi ngos-ngosan maperi-peri nabi ta langsung napatulak ka dua utu no kuyolona sahabat na rosi pulung-pulunge napa napakanjaki tu dan nabi ta napai makada silalona angkay pong Allah Ta'ala Mario Marano. Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na maka da itay ro atakku. Aga nasa nabita
nabuka ipo ang Allah Ta'ala pintu na langina. Gara-gara iko manang ang kay tudang ko mata jawat tu sampaya. Kita paham mo hakikinnya hadisa. Maka dan iya na angka tau tu dari masigi niat na ko pure mas sampajang mengeribi. Namun rok ko masigi na sabak niat na tajang sampajang isay. Ia na tutau ibu karap pintu langit. Ia to na tutau lay rampe madi cengok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga, ia to na tutau malada dani nabita. Jadi talolongan nga. Nomor side lay bukarang pintu langit. Nomor dua, maka dia pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyawah. Lihat hambaku puray makasiwing natajang ngopi pakasiwing nasabari pamasena po ang Allah Ta'ala na paturong napa makada nabita. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ya ko meki ipojo ko nabita meki nilaw doang ang malaikat ibukar pintu langit lolonga baraka ya ko puraki masampaja mengeribi ajak tasalim sige. Onroki mata jawat tu, agi mani ipigaw. Meki mangaji angaji ki, tapi si kanja na kotulay asam paja sunnah ki anarakan namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mengaribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete okoy palawangan na mengeribi si bawa iseh. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loroh. Iya na tu makan jala da duha. Iya na tu duha makan jalada nasabak dua fungsin nah mancaji awabin Jadi niat na sampaja sunnah duha tapi posisinya sholat itu awabin. Disamui sange awabin. Pada kotomas sampaja 10 tahun tanah ia dampengi dosa 50 tahun tanah. Ya riasang awabin. Iya. Aja tak kadai makundru-kundru ya sampajangnya pak capak namanya. Iya na tu sampaja duha maka jalan dak capak wetu iya kotulei tapi sakang. Iya kotame duha pas awal duha tapak sampaja sunnah ki don rakang duha. Tanya suruk ya duha. Iya ko suruk liang. Jadi sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama ta baca kupura kimak baca Fatihah ayat kursi ke 10. Tapala mau ayat kursi to? Iya. Ayat pak duka setan. Aja sunnah duha ki ripa mula watue. Jadi misalnya makwe tetek pitu natama duha. Jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya. Ikut tate anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah. Duha di awal 2 rakaat tajamah. Jangan 4. 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke 10. Ia matuk rakaat kedua anak kulullahu ke 10. Hadis irobu poluk ko alena fangulut ta Anas bin Malik. Itu hadis marfu, biasanya hadis marfu, hadis yang langsung disandarkan ke Nabi. Deno ko sahabat, langsung lo ko Nabi ta. Jadi narampe Nabi ta nani gini kita umat duha hari pamulawat tuwe, nabaca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua, maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala. Itu jadi iya narota jama kode itu tamare palada tuh. Tapi donra kami aja tejami apa? Ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tuh. Misalnya sijang napaki maduha si pemang.
Ya jadi kita pasti sambung nih. Maka dia jama dua pura ki mak beres salan apa sih maka dek dipisahkan. Iya narona makan jalan. Dak ko tulem malai capak na duhae. Jadi alai jolo dua pamulan na patala anna capak na gana ni ruwa. Iya ro annang ni capak na mancaji awabin Tapi niat na duhamo cuma fungsinya itu awabin. Ia tu ampai maka da mega tu salah paham maka da ia sangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat angka to maka da awabin angka na maka da biasa tanai ka kada kega ni pala yolo apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sadena pahangnya tau ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisani maka da tau rewa magi ni asa rewa na sabak pure masam paja subuh metalada waktu dia kasampajang na jama linona kang age bigau mabalu masasa masering kada jama to iya ro tawe ka dia kasampajang mapamula pura subuh kan metta dia tu masampajang melo anak jam bahkan hampir 7 jam di situ. Iya na tu ampai ko to lomas sampajang ko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa. Na sabak pura na salai waktu sampajang dia ka sampajang dia pada ko mangaribi sa si cawekang. Jadi mabela jadi rewa ilo ko po Allah taala rigau angkana mas sampajang dia na riasang awap. Itu tau rewa magi pe nang kato maka da sampajat toba. Fungsinya ya sampajang pas susudosa selama 80 tahun. Yang payasa sampajat toba jadi fungsina nalagga dosa 20 na tahun. Yang payasa sampajat toba. Ia to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompa ko po Allah taala nasaba to marepo ko jama-jamalina na to rewa. Ya na riasang awab. Jadi itu sampaja sunnah awabin maka day awab nasaba taun na. Ia to siro na maka da toba nasaba fungsin na. Tapahan nih. Jadi ya mau sampajang awabin ya mato sampaja toba fungsin na mi mancaji toba. Tapahan ya. Jadi tak kada kaya kan jolo ijama sampajang awabin ke sampaja toba. Ia mau sampajang iro waktu na susuni dosamu itu kuncinya. Jadi ya ko mas sampaja ko ketuati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapahan itu? Padami ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi isay aja namo rewa lo bolamu pasi kan cede betul nah. Din na si janah aja namo rewa jolo salen gitu jama-jama linomo. Fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cawe kalada ya nariasang awabin kelebihanna yona hadis kutsi bacangi maka dari puang Allah taala iterotaku podangi malaikat malaikat terotaku silalona pura makasiwiangi dena salairi ro bolaku natajang ni pakasiwiangi pemang ipure masampajang mangaribi masampajang isa dena salairi lai bukarang pintu langit. Jadi ako meki itarima dotta palawangan na mangaribi isay makan jalan dayon remilodo. Nasaba puang Allah taala bukarang pintu langit. Na iya tu pak dongang ila tu aras. Na iya ro aras yase. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, tu langit ketujuh. Angka mana tu malaikat monrongi pintu na lagi nang kamana nabi monroiwi jadi aku tak buka itu pintu na langit tilodong berarti langsung tembus soko aras iya ko dena tak buka sak barak ki ataja ngilat tu sokani si na pelapor itu kamakira jadi angka tu tau ibu kar pintu langit kega tau pure mas sampajang mangaribi monro masigi angkai tajang sampajang sampai dena rewa kecuali mon rima gosip melomi rewa tapi mon rima gosip ai dena lolo enggak tahu make itu pak dena tajawatu sampajang mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin na tahu mon re masige buka pintu langit belum tentu
Ajak kami sikap di minasan juk berewa kena asam curi takut. Ai deka. Pintu neraka kami buka gitu. Itu jadi tabahange. Makanya ia naro pentingna ya sangenia okui lalan apa kasiwiangnya. Nasabak pada monro masigi waddi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya. Nah, pasangnya jadi ini ibu-ibu manu mi itu ibu-ibu mereka kasih nasabak mega urusan nah. Iya merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga. Jadi upasangi iya ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas ko poli masam paja mengeribi rewat ni. Aja na ton Roma sigi aja tak kada layolo ni ko. Kaya mon Roma sigi de ko de gada pas de ngangi madosa ki. Nah, makanya ridhonya suami juga itu adalah pintu surga. Iya. Jadi yang kata ibu kareng, tanya lalu pintu lagi ibu kareng, pintu na surga. Iya. Kalau suaminya ridho. Iya. Jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah. Engkau hadisa na nabita bu, hadisa na nabita. Maka day nabita, iya tu makun raya. Makanja kokui bolana mas sempajang. Nakaling ya. Makanja kokui bolana mas sempajang. Ya kokui bolana lebih makanja kokui lalap bilik. Sesangnya bilik kamera. Toh. Tapi yang kesambungan lah. Jika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Kesambungan hadis saya. Cuma mega mitau dia nak baca roh sambungan lah. Kadai nabita makanja tu sampajan nama kunre kokui bolana ya kokui bolana lebih makanja kokui lala kamarana tapi ya komelo masigi makunremu aja masteng nabita makada napa sap nama kunre kami nama makanja ya timonri jadi ti di makunre ko masambus sapki tasambul layoloi aja tasambul lomonri jadi penuhi wijo sap imonri napai sambungin layolo. Jadi aku mas sambungi iolo na sap monri tonri mas sambul layolo. Ya to situ ko arone iolo yang makanja. Nah, tapahan nih. Biasa na sap agay tonri iolo ti monri. Iolo ay madodo tu sa dingah palata. Iya, iya komeki matan rea palata imonri. Pade tu apalan na sapna ronewe yoloy. Nah, cuma di ronewe angka aturan na cek dek. Pitu tau imonrin na imange, ia tu onrom makan jalak dak. Tapi aja tu si tabat talot tatongo koro kode katapu. Itu aja tu si nasembara maka doko na onrom maka baloi kon ahnya. De salah kai imange ni kami patujui. Ya, jadi itu tepitu okui monrin na imange itu orang istimewa. Eko pura ya tu pitue lau kanangi ashabul yamin asanna. Jadi okwe monrin na imange lokor iro makanja korone ashabul yamin napa ashabus shimal. Nah, itu ya ampai kota maka masigi tapawala kanan dewa ku bara dewa baranyok ko. Pak mitau kak manca jimang. Iku isuri jalo ka nga onro tata kala si lo bendreng wale kanan. Karena itu ashabul yamin napa ashabus shimal.